Oke guys, kita mulai lagi mancingnya guys. Coba. Mantap teman-teman nih. Ini spot yang kemarin nih teman ya. Banyak seluang di sini. Oke, mantap. Coba lagi teman. Langsung disambar teman sama seluang. Banyak seluang di sini man. Nah. Oke teman. Dapat lagi. Oke, kita coba lagi. Lepas teman. Lepas. Oke, kita coba lagi teman. Ganas sekali teman seluang teman sini. Ganas makannya di sini tapi nggak mau kena ini teman. Nah, mantap. Gokil, kena lagi seluang. Spotnya di sini teman. Di parit-parit kecil nih. Oke. Oke, lanjut. Langsung disambar teman. Kena lagi. Mantap. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Teman saya di sana tuh mancing. Ajar seluang terus juga itu teman saya itu di pohon sawit itu. Mantap, lanjut lagi. Oke, lanjut. Langsung disambar teman-teman. Dapat lagi. Wow, memang gokil di sini tempatnya. Mantap, seluang. Oke teman, kita coba lagi. Wow, langsung teman. Sambarannya mantul ikan seluang. Oke, coba lagi. Wow, mantap teman. Langsung disambar teman. Betik Bass Boy. Teman saya di sebelah dapat betik teman-teman. Saya dari tadi cuman ikan seluang aja nih. Oh, jatuh lagi teman-teman. Tuh, payah ini teman-teman ya. Tapi enggak apa-apa. Tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Mantap, Udin seluang mancing seluang. Oke, lanjut teman-teman. Langsung disambar, langsung disambar. Hajar, dapat lagi teman. Oke, mantap. Oke, coba lagi teman. Seperti pemain bola ini teman. Ikannya sambarannya mantap tapi kecil-kecil teman-teman. Seluang. Ikuti. Lihat ini teman-teman. Pak, langsung teman-teman. Langsung ajar, ajar, ajar. Ya gokil. Dapat lagi teman-teman. Mantap. Kita coba lagi teman-teman. Sepertinya cuaca mendung nih teman-teman. Mau hujan ini. Tapi enggak apa-apa lah. Kita bisa coba lagi. Oke, mantap. Coba lagi. Lihat ini teman. Sambarannya. Mantap langsung teman. Wow. Lepas. Oke, kita coba lagi. Langsung dimakan teman-teman. Iya, tarik, tarik, tarik. Jebret. Waduh, lepas lagi teman-teman. Oke, coba lagi. Mantap teman-teman. Ajar, ajar. Jebret. Wow, keren, mantap. Seluang. Udin seluang, mancing seluang. Mantap. Oke, lanjut. Oke teman, kita coba lagi. Oke.
berangkat. Oh mantap teman-teman, langsung. Ya, gokil. Wow, keren. Mantap. Lanjut. Oke teman-teman, itu teman saya di sana itu lagi bingung cari spot itu, ndak di gondol-gondol pancingnya itu. Ayo kita lanjut. Oke. Langsung teman-teman, ya tarik. Gokil. Wow, mantap teman-teman. Taruh langsung disambar teman-teman. Seluangnya memang banyak di sini teman-teman. Wow, keren. Oke, lanjut. Oke. Langsung teman-teman, ditarik, jebret. Wow, lepas teman-teman. Wow. Oke, kita coba lagi teman. Mantap memang teman, seluang tapi teman. Lihat ini teman. Langsung teman, ditarik teman. Iya. Langsung jebret. Wow, lepas teman-teman. Lempar lagi. Jangan kasih kendor. Tarik lagi. Oke. Wow, lepas lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita sudahi dulu videonya ya. Mantap. Jangan lupa subscribe ya teman ya. Tonton terus video Udin seluang selanjutnya. Oke, mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.